Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah pengajian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hitungan-hitungannya ya Bu aja dia boleh tatung. Ya. Bayangkan nih sudah 3 kali saya bicara hari ini. Bayangkan dari yang gatai itu nana telepon kata lo matasya wasangi bugara teleponnya. Tadi apa nih? Baru ke pinggir danau langsung ke istirahat sebentar sekali nampak kasih laku. Ya. Nah, sini nama saben kadere depa gaje tes sangat maka dari pe aji nasir malolomo pa nama tak tahu jadi kan terpas setuju kayak. Ah sini nama saben kadere kita mulai dengan cara kika. Ya ko jaji witasi di anak-anak pertama-tama dia nama dituya lupa ibangang idu cilia tauna ikama kang idu cilia biar sari kombangi yero agaga mula-mula ning kalinga. Maka dari ini kemudian iberengi asang makanjak-kanjak ya iberengi asang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ihake kaiwi sopituna pitu ya ya kodene dapi asona pituna tania aserana idi mitu mangka aserana kendre pale monro dega tingerang ini nih tadi lo mak balunrang si ba matu pa nakada 2 pitu 10 pa uki 10 na pamonro. Tapi biasa tata nakada dia udah pi koroso koropitun na marepai ya. Kona sirana dega ge abdal ikuto sirana tapi makanja mana mua tapi ia tu pada dah kata ya abdal na kenro monro si tungat-tungan na malada abdal. Tinya makanja lada to. Jadi kuasa kipitun na. Ya kode tadapi kupitun na tataja sisang 10 na pa. Ya. Depa tadapi 10 pa akasya ki mabalun ramatu panenita ukui 3 pitu 20 sidi. Ya. Ya kode mo pa tadapi koron na tarima mana mo pangalata ala tapi deni gaga afdal na kutu. Ya. Deni gaga. Ah sini na masube na sidi tau pandita tamak kada iya kong kanana jaji Pak Bu si kanja-kanja na kupuri bangang ipatopoy pala limek ko si nasarat na lamon rin napay baca Bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadri ucapan. Tu lima caya itu na mau majata pan mas caya tu. Ya, insyaallah. Yang kedua, ya komelo ki macai jalo kasunda langi ipatopo ikupuri ipatopo pala limek korona napay baca Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrallah kasadrak latu capana insyaallah dituwah kana madeceng tapi mungkin dia panda sarasa ki bija-bija. Ah sini nama sobeng kadre kemudian hakikana ya korone 2 bembe. Ya ko makun rai moci dimi aja to sini majanya batai di makun rai makada to di manakui di. Ya. Tapi mo arone ko kesi ko memato mero ko mampu ta dimi dina. Dina. Tapi iaro na salala da ko tabalanca bidita si di bembe na si di metalli. De na tarime ko makiro makada yampai si di bembe wali ganna mo jaji mo gari ko di pa tasiwangi leto si di bembe. Salah iaro de na jaji makoro. Are kata pakai maroro la da.
gangkan na sidi mi bembe tole melia pak pure tapaki dina. Ya, tapi selama ia memang tomero kemampuan tapi rasa ya tie mi te kuti na unle ko dua bembe moje talu na di cenah anak-anak ta. Ya. Sini nama sabeng kedere dari makona naro. Ya. Ia komelo ki pabasaiwi tapi biasa mah pejak-pejak. Paya purmana je tu parate. Ye di ambon nana ku bunga yale ananae. Ya. Aja no paratu kemana ya Pak Tara situ masona. Ya. Ilepa ipala liman nanae na baca wa hasana lahu fi suruha illa betul na make gairulana de na panrasa-rasa de naga ye mirbawi ta kekurangan na ay maka pejang para katau baki tanga ya apa ya anak pertamaku parate pura ya rumah cawe iya pa iya koe palenna iko makna na sassa iya pa nama dikalace di kona tau inamu salama de to ditudang ko tu tapi maka pejang sini nama sabeng kedere untuk itulah ya tena podo mana napa baraka pong Allah taala sirun tu ketegang kana isala pada ilolongan ya selama kange baik lalan na tutung linote ya lebih lalan na tutung akhirat. Sini nama sabeng tu itulah makaraka nange aja lalu tamate nakode natu salat tu katung. Prepare makku termasuk alhamdulillah tena podo mana nawiringi pong Allah taala lampir sunga di singan nani apa tirong gangkana insyaallah pada idapi ulama baraka mo sinina tulang istokan nama baraka ya idapi ular ramalang gangkana insyaallah masangka-sangka bateta ya mapangkau kan ilan na ular ramalang ye gangkana insyaallah ilulungan iruna pong Allah subhanahu wa taala pak kanja na tu pak kululungan iruna pong Allah taala para nangi ye ibacangi kanja na pu ima belaweh itu carana ibaca mate pak pertama-tama toba kijolo akasegur nang itu yang kedua nabaca subhanallah walhamdulillah malsilat da jadi yang katutok baca pak dong dia jenak tu sawak deno lalu nah makanya kok melu yulo ipaki carana sini nama sahabat jadi yaro nange sini na yaro ibacange pak dong engke mutami laran nasana ya kotakut toleng kai tanai yang deno le bali ta papaja tanai utako angka susah-susah na cek din sebab deke je tu gaga suku pas sebarang kata si puluh-puluh na mengaming na baca pak dongan na paima tak apa aja kedarlah tahu kanja tu saya mating kasih arute si puluh-puluh palap bang agama milau dongan isar komangi ni terima amalak madicina sini nama sabe kedre ya tu masalah na malakan makadem ang putan na putarima madising nga malaku tapala pilapir nga palana de na sinin na malak na tarima po nga Allah taala na pala pilapir nga palana ang katuta po ko malak iya to mitu de na la pilapi iya mita ipala pilapir nga palana amalak na nomor sidi tautuli na baca Quran nomor 2 tautuli syukur masikiri di ipalap-pilapir mode ni lawi itu teh amara puran pagau jadi angka tu tahu malap-pilapi apalana angka tu tahu iya to mirobawa sesuai ku si di mi tergantung ya nai perlu ipatung atunga ilarana patatung ya gamana pong Allah subhanahu wa taala makanya untuk dapi ular ramalan insyaallah na iliwat topa pertama-tama harus kita lakukan adalah membersihkan hati. Magi bu, deje itu nama di tempat karapat tu dekara deje itu nama lupung Allah Taala terima imewe siulu tu mencari petin. Ia na bicara ilalan na hadis saya makada mangolo ko tistongan na tapi ia tu mangoloi mak boko. Magai de nama pacing eti. Salah satunya lah pacing eti innal kalbala yasdaulah di kotaku taisan ni. Ya, nomor sidi zikrul mautah. Ajak lalu nade tu risa dia mati. Tingerang ya mati. Nah, ia ko ingerang ya mati ngangi. Pak Bu de tu di ingerang babang. Angka
alla langan na mega de cipo ko kinga rama tengange. Nomor sidi. Iya kong katau sisa la bali bolana na dega ka Cina na siya dampangat tau de nang kaningarang ya matingang itu mo ningaran ningaratun. Ya. Betul? Jadi nomor 2 ya kong katau petui asum purolonna na de na melo siya nyamang apa itu ya kita rupa napasyo ko takut si dorang imaja masyasan itu. Apa iya kong katau si lor maja ilalan na tutungalino tayo dito wakarata makiranaka tapi makjuru matarakko kita surmundin pong Allah subhanahu wa ta'ala. Semutala makjur matarakko tanya iya tatajange na iya tatari. Madecemo itu tapi deje na iya risapa makir makada angke okulalan na ya suruh sapai una bitta pa angka tunan kasi diwatu matu ko tamani suruga isa suruga tamani ranaka isa ranaka kue werenni hak nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam idampingi ko korang sebab itu nabitta korang malalang natanai malaika sinin na malaika rama dape mana ko kumai dape malaika makara Rasulullah nakada lau ko gari mutanga iranaka ang kamu paga umakku kuro di natama suruga. Ya. Jadi ira malaika nautusu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cele ko ranaka nakada mega mopa umat tay suruh na pong Allah Ta'ala sasak korana pak din jaji tam suruga tay ko din mapacin. Ya. Tapi ang kamu pihamang tesesang hamang sang hamang, iya na tu tahu pacapur tama suruga bu. Iya na tu. Jadi pan na tama hama suruga, sabara ni kutako angke korana kadena kagak lalangan tama suruga. Ya. Pacapur ngero. Iya tu na tandre tama tu surimundin na pengala talakada. Tama ni hamang. Ya. Sini nama sabi yang kadere mati malaikat yer sisa nak kadaide. Nasabari na de panasalay ranaka yero dosana mawaralada. Maka si salay balibulana na siro rango pumaja. Ya. Ang kamo tu tahu si sala balibulana siya makormi dito na marigaga ito. Nomor 2 ang kato okoro ang kaindrana de sisa na melo wajay. De memato na melo. Ya po tu ampai tu kong kendra tanya kang wiwaja mode tawaja tamate ko tinan dia kami tawaja. Ya. Ko de me matone rule waja dega kemampu waja iro gagaira salai tinia kami salah de tu na pakase sikit surimundin pong Allah Taala. Ya. Ya menjadi masalah ya ko na natulungi tawe tatunui. Ya. Biasa ya si batala masinga ya kutirja yo na simpedo mo be kada si mga jolo masih. Isim mamu Pak Watir. Ya, letuka kuro. Wah, tak pernah Pak diulu memang teh misawai dah alhamdulillah. Nak kada Lo singa kak dia suruh komato-mato di kada tairo si bang iya nak kada. Hera ko kola wajah ko, aja mu herang ko de wajah ko. De metome wajah. Ada kuto mak de nah. Iya tuh Pak makade nabita. Mode na makanja sampajan na tayo ko sarlang sampajan at ko mati. Tapi ya kung kainran na din ang kanamelo wajah na mati, di sisa gagabarakan na sampajan. Maka tu'y gagaga cepat-cepat ki Pak Bu. Makika. Di na marigaga tuminda dengan sara akinin na wamadecengi. Apa ya ko makinin na wamadecengi mi no tumin lamono ripong Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nawirengi itu asagenang untuk baca. Sini nama sabi yang kere. Jadi nomor 2 purna muka jadi nomor sidi. Nomor 2 tahu gampala dari pala pila pirang apalana decena ya neri tu tahu dimakinin nama madecengi. Tahu dimakinin nama madecengi ko kemakundre tahu dimakinin nama madecengi. Makinin nama madecengi ya kona kan nai masalah tina palisyo ka jadi pengalah taala. Oh iya masanak piye tanna podo aja na susah balina. Ya, apa ya ko akhirat 2 gaga mata aja jadi tanda podo aja susah balina. Ya ko masara ki kolino malasara kada de tanda podo adi singa mana mataruna wala kang ipong Allah Subhanahu wa taala.
Itu rahasianya. Makanya la taqnatu min rahmatillah. Agi kanna ki agi tuju ki. Mangagi-magi masalah taruntu ilalana tutung linota ajak lalu ki nang kepaturan. Ajak ki nang kepaturan. Ya. Maka itu Pak dia nang kepaturan. Ya. Biasa kena cewek-cewek kata dan lain-lain sebagainya. Bayangkan. Tidak buting apa nak kadatai ternyata tongkok na beku ati kilalang. Magamane kasih na de busuk-busuk buyar kaya nanay. Nanay ta mana moje tahu ibu magi mana nanay kalau makada ni tongkok na beku. Ya. Na manasa ko makiro ya masalah tongkok patongkok masalah. Ah sini nama tapi ade utari mama dece masyarakat. Dia tapah ibu. Nigi kita macawi tapana tasi dia tahu puang Allah taala tewa bali serimundi. Sebab ia pakai tapai. Dia tu ni pahat tapai cawi bami tahu. Nigi tahu sogi tiap mewes itu ranga tahu pat dia maka dia puang Allah taala si bali ke serimundi. Ninga na sabari na kewarampara ninga na sabari kita ninga na dan lain-lain sebagainya tapi muncul tu pahannya cawi bami tahu. Ya dulu Pak waktu na jaya mau patalulu Puli makata. Bae, angka bali bola aku dia non robuting ga tari lisu tari nak kena maga nak kena. Monro kasih macam cerita ku ana baruga nak bikata makada aja monro ko monro ko hidi mah heling. Ini talulu we mat di daku moto mana makor masito nyawa mudana. Ah sini nama sabe jadi untuk itulah kesimpulan na Bu ye cara mecede ya ko takut najari nyawa tatawe aja lalu tampui komelo ki ipataraka darajat aja kau nasang coban namuira kapi sewisa makara kopat dine tapi weh mana kamana apa dia tilo ku cerita makor waga ku ji waga mako si bawa de aja lalu ta cerita ijana tahu makanya tarana-rana sifata atu ngata umurta cari kemangi aja gagatu rana ia tasarana pada tari pancaci. Jadi isnaini la yandurullahi la yaumal qiyamah katiur rahim wal jarusu yoko patu asimpulolata sisa latoni bali bulata tapasitu pu sisa ditususi. Ah sini nama sabeng dari. Untuk itulah ilalanda mutamai ular malang nomor sidi tapakan jaki lalu ini ta. Ya. Tapakan jaki lalu italah ini akatata. Ya. Kumakanya ini nyata nomor 2 tapegai lalui baca kurata dengan baca atung-atungan. Moje de tu le patama kumakanya mi bete tabaja moto akatalu tapatama ko tala lupa kita mi diga karapa. Ah sinna masabe kedere. Jadi biasa urun tu ta mengaji, woi bakalah sipa imam apa na lupa kita menjallo mim. Malas. Dia na salah tu gagay ko jalan lupa kita mi apa dene tepu iya mi na ding. Makanya ia telah agama si kanja na kehidupan lillah. Kehidupan lillah itu rasa sikit itu ngatung. Ya. Nomor 2 ko makanya ni baca Quran apa? Ya ko baca Quran Pak luar biasa. Magai ia tu baca Quran paling mega na pas salama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat nigi tahu tu di maraja nak kui baca Quran ada na pun Allah Taala sabaraki ya dia tu tarulungan asalamakang poli Quran ya. Pak angkatonga tahu we aku buting mengaji tahu we hai nagasati mah cerita adaku pulen na najid di gaga majelis taklim na tayo kemat di na kanalo pangaji. Iman bangsa mana na sangi kapa Ibu Haja Maryam makada bangsa nana na kutolo pengajian nakada hey muli wakai suruga iko kade mudapi. Ya kuiliwan suruga mana sa suruga yonrui. Pak dia na gaga mundi na suruga. Tiga ya semaliwang iya miya kita rakodene dapi atau sampu apa ya se naturan akai wala suruga. Ya. Ah, sini nama sabeng kadere jadi tapakan jaki baca Quran. Nomor 2 tapi gaiwi pakasi sunat. Ya, ajak lalu nadi nami ke pakasi sunat. Pakan jaki mana?
cara tamakasih dengan cara makanja pa tu samparal duwe napay pakanja gitu sunna pa ipake matipang. Ya ko din na makanja paral duwe mo apa ko kanja na sunna ko din makanja paral duwe tu. Uko di pamun rai. Pikui carana kitu mono kalabihan na sampaja berjamaah kitu. Digaga na wana wasaliam pa ya upuan makna aja lalu mo sampaja kilala kamara pa ako itu matindo si bawah. Kira-kira aga mengerak ko kurilala mo sampaja. Maka jauhkan lambung dari tempat tidur. Karena iya dia dari tongopo medakita di. Bukan tanya yang kedua isapa iron romas sempajang de lala pikirannya lokomero isaliwange. Pangkat tahu mas sempajang boleh mani Jakarta na pala tu sempajana. Nah dia salaiwi onrona. Walaupun sebenarnya memang dia tu gaga tahu mulai so tapaham deceng ia tu sifat suku dia na pasang pung Allah Taala. Ya kung katau makada sukulat da yan itu magarta ia tu sugi ia tu mak aja. Dega di mituna bering pung Allah Taala sifat sukuna agami pasuku kidi asukuru kami bawang si pawa asak berakan buat dini suku maku miro syukur. Nomor siaga diro. Nomor telu. Nomor telu. Si kanjak-kanjakna ular ramalang tapi gawi sikirita. Karena amal yang paling banyak menyelamatkan manusia adalah zikir, ingat kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Dengan cara sikiri tepat sikiri. Kepada Ibu Haji ma bilang-bilangi ma bicara kak lari matir bilang-bilang des sakada ke tujuh kurmaturo. Kanjak-kanjakna ya kong kata mak bicara ayah baca bu aja na tapajuk ke bilang-bilang. Oke, silapui ya roga gairo, silapui makanjak mana mo tapi aga ya silapo. Makare malaikat des sakada ke pendre okwe mangole sikiri naga atau sini nama sabing kade kang itu turang payo waji baring kali makwa ya fardan alal mu'mini wal mu'mina parlu makanya ia tu stongan na tau tulu maring kali ngagangkan makanja pahane tau ya taparina pong Allah Taala kulino itu. Jadi kumelo itu ya ala dia namangki ipuatu malakalmo kumelo ya ala nyawa tamatu na seba nesa memang engka komputer na tu malakalmo maka tau na puji pong Allah Taala. Ya. Tu kanja makanya sini nama sabe kade ya dena cerita ngapa aku tahu tilo pengajian. Makanya pujilat dah lo kumakareta madang itu ya anu Pak Sadak Pak Berjama meka lo mita sih. Pak Berjama wah deto ngaji. Biasa karun tu Pak Tadaku matemo ngaji tahu ya. Magi aku. Di ko negari lo mite nak kada yo cagam padahal dim tilima ko se saylo na yero. Magai ukiro dati pascapurang ipasang kasangka di Cina. Magai tuli macinong ya tinna. Tuli macinong. Ko tahu din ang kaningarang ya matinga dito na baca-baca kurang. Kung kataw makadaw kanja pambu amatinga na di imitu ni sang mite sang makanja. Sini na masabi kere. Untuk itulah, jadi tapi gawi paringarat talori pangalatal sikit. Sebab itu sana sampajangi Pak mungkin merisu di parikalingan mana ko. Nomor sidi sana sampajangi di kamani gaga ya gagahe. Nomor sidi salatul zikri itu sampajangi sikri paringara. Makanya ko tahu belik-belik Pak aja na tasuri mas sampajang. Dia ini sepasilang itu madicing siba dia nama dicing itu. Sana sampajangi itu pertama-tama wakimus salat al zikri Muhammad tatong sempaja serkom mengingeranga. Jadi kau kata di ngerang pengalata al kumas sempajangi dia itu natato sempajana. Katu kapa memang kutana matu maka dapat beti mengerang pengalata. Nah iya na tu toli tapagau. Aja na takut nangi mako memang metu. Ya. Mako memang miro. Nomor bakal tapagau ni. Iya na tu ya separingerang. Nomor 2 sana sempajangi sipa. Dia makanja sipatna tahu ko makanja sempajani walaupun dia gaga tahu suku ya.
Di tabiat taneki nabi tanetuki malaikat jadi ajak nang ka makara pas sempajak bamian ri keja sifat. Ajak yang mak sempajak tem kanja itu. Ya. Jadi makanja sifatna. Nah, gangkana na pale tu nabita la yadahulul jannata illa hisanal akhlak. Iya, dena tama suruga tu tawe ko dena makanja sifatna. Ya. Bu istuli utamame makarimal akhlak. Jadi itu Nabi Tayursu untuk palabiri pakanja kisipah. Ya. Makanya bicara makanja sipah itu bahkan ngiro jaringi maka meji gampang. Ia menjadi masalah kodene itu bahkan atau mati. Ya. Sini nama sobeng kade pada sirik na semung kemari sunan cerita tapi dia mariga serik komen tacakar dulu. Keluarga aku janda haji kanan sidih. Engkau mapa ada kuna karaya beraya roh. Terbayangkan nih Pak. Masalah rak puncuk ya. Maka dia masalah rak puncuk. Maka kata pudang maka ada wayang kaji kurupa ustaz ya. Ita naik itu seri mundi ku de tapapahang idahku. Bah. Salah. Uruntu masalah rak puncuk kuro letewe dah ku Allah. Boleh mijik makataye. Tapi anda tarima murah haji nama tu kuna rubani. Lepanga apa baik tahu pagada ku lupu na panai ya. Takala ni Rita. Lepanga. Kadaka endo iya nabita talilimi gamisna pak nairi angi lipa ay gamisna maka siri mawi makita macane tataka naita malaika si bapong Allah taala astagfirullah itu ubatam yai kondok rai na cidi manji tanah pita matung kay aga na pudanga maka kanja nak kada induk ku lagi din kan pangajari ya. Sini nama sabeng kadere si runtu ka induk nak wakeke kada pura ki gare lepa bola pa ustaz daku pura ka lepa nakara ana sangapoku apota je itu daku wah dari papa apoku pali ana sangapota boleh na itu baba lo makade makada makada minta induk ku lagi dia nak pagajari dah kan mako me pak mo ya mako to watu kumalolo Titai kanja na bicaran na tawriulo tepat. Maka iyo kong kabua tak dena poliase ukko tu ya. Tidak. Ang kamulala na jaubu ko takut takkan ne ko to na lindra mabela. Piku carana toriloki maringkalinga. Ukko tu to na takkan na. Paya deto na magamala da tumatok tapi ya macan ne ka talu ko bate 45 pidato di tanya tu papidato to magay takkan na tolilo ka maringkalinga mak guru ka. Ya. Termasuk unrimana mak guru ya dega gaji. Matarang ya Pak Bu, matarang. Ya. Sini nama sabi yang kedere magay iya kong ka jamang ijamah no makatani masakip lupong Allah taala na tumatundu-tundu insyaallah napesitay ang pong Allah subhanahu wa taala. Kanya biasa tu kung kasibah kumakule na sada magi na wat di mancajiki ustaz dak aja na malampi cerita. Ya, sini nama sabi yang kedere. Jadi tugas tadi saya sebagai imam kelurahan timilau dang di pengala taala po ya kode pernah toba makko ko de nama janya waku masih si minyawaku na pernah makor tapi dia nama di meja pung tapatoba pung tapatoba. Alhamdulillah majil ba makko ko makadai makna talu nito meloria puta. Magani nakara memo pigere rasa ya sang wilampila dak de panay na puji. Dia coba na yan na puji tak pajaji. Makwa tu makokwa ya kong katoy latu ke anak na mega cerita ka me pasikola nureta me yaga de. Pak besan ka makowe de pan kan sudah pole na latu ki tapang kay na puji tak pajaji de na me pasikola. Akada to ki hawasang ay de panamelo na selesai ni. Sini nama sabi kadere. Jadi tapi yang ketiga si kanjana tatung-tungang mas sampajat tahajud. Sebab ibadah sunnah yang paling tinggi ya nilainya itu adalah salat tahajud.
Tapi ya komo sampai jali mawatu tadi tu namanya makanja aja nata sapa sampai jatah de. Digagal lalangan nata runtu itu gaga itu. Ya. Kan itu kanja napa pada wita kuro siaga masigi kuro lauta wargero malam ke-20 mundi mas sampai masalah berjamaah anu itu tahajud berjamaah. Sini nama sabi kadere berikutnya nasabak walupa ini nomor siaga ni berikutnya mengutamakan Allah daripada manusia. Mengutamakan. Pikuyasa mengutamakan Allah si kanja na makaraka na makinin na mamadisin. Ya. Nabi Adam, ya, iaro Nabi Adam na utamakan anya menyemangenna na iya kataatan na lori pong Allah Ta'ala uki suruga ne demper masuk kolino. Kung memang di suruga apalagi di dapat utama. Tapi Nabi Yusuf mitau lori pong Allah Ta'ala amo mani anya menyemangi jancengi de na melo itarungkui ne pasu mancaji punggawa. Itulah mengutamakan. Nomor 6 eneng. Iya kuya nama kada nomor 6. Berikutnya harus selalu berteman dengan orang-orang baik. Iya tu lagi Pak. Asi bolong pulungat pada madece itu denirisang nilai apalan itu. Matatung baca kurang itu asi masih masengan. Kadala madisila datung ngi royanu keserimun dina kada memang. Yerone wes. Tapi aja ta cacai tahu deh. Aja mau ta cacai tapi si kanja na tulisi bawa ki tepahangi agame. Wa kunu ma'asadiqin. Mage Pak. Aja ia tulino camin akhirat. Kita migare tahu tilo si bapa kilo tada maca to makilo. Maca ya kong kata tilo alimo kele to gare ya ko de pare makomo to jolo ini nawa sa barak wai ang kanime ganelo mundi na magay ya me matoto line si bawa. Makoto di ya ko de pada toraji lo pangaje tapi tisiruntuki mako makanja to ngambo. Idi matoje pale pudici. Idi matoje pale patandre. Ina pas sabarana jadi makaraka nange de na sinin na tahu palap firman ngapalan de to na sinin na tahu ipataraka daraja. Iya mana na pada siapa ya. Sari komangin na pataraka pengalata. Berikutnya singkar ruang. Semuanya singkar ruang. Keyakinan, ketaguhan, iman dan takwa. Ajak lalu tabata-bata. Apa itu abata-batangnya tahu sikit itu. Payo ko bata-bata masumbat makato sikit. Ya. Jadi aja bata-bata makada makoto ngajarmat ko serimun dia. Aja nih kita bicara makor amantu bila taparatu ni tepat lori pong Allah Subhanahu wa taala lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makoto propemang lori suruga si bawah ranaka. Nah sini nama sabeng kere makanya makadaka nang kumakanja ni sampajata tanani je tanah ya sikri mani bawang baca Quran mani bawang kong kapangaje tilo mani bawang magai pa itu paya dena kamasara kumakadai teh dena makanja kopya seribon itu makakanja katapa apa dena nama solat tape kuro ya kok kilino pade siko na makanja na ya nama ate pa jadi makanja agak mimelo kanja ki upure lemma ya pokoro dena ni lemma makanya tuh siaga tu tahu dia datang suruga na morosidi kong katau madoko dia datang suruga. Paja jolo madoko korna tu nape patama. Makotoro ya kong katau como aja dia datang suruga. Magai paja jolo macomo nape patama. Ya kong katau majata apa na dia datang suruga kirana kami tama itu. Magai nama kanja mana tapa na tague si kanja na bidadari masiriati mitai umat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masiriati maga na ko na bidadari
Nalapak kada to pandita to makada bendenge ang kata mampong makada ang kana wijarari tompo kujupan na digaga yola me kata malala melo mitai onro kanjan na bidadari tapi masiria tiwa na wijari mitai tapan umat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini nama sabi yang kadere hai matakko nak kalaki. Terakhir tasappai aga mencaji penghalang na dia na suku bate tamangulur tasapala dar ya tasapai biasa tu nan caji penghalang kana dia pa jay pempulo mangujur to men nalo nak kada taja nak cinampo asam pajang cinampo tungam wai cinampo ini penghalang termasuk penghalang ya. Yang kedua termasuk penghalang tau tia i pangajari. Wadi jaji macaki na tawe tapi naruntu ita yaro pangajae. Dia nami makalinga dai macam na yaro mo ya. Padahal dia na pasile nereng. Ya. Itu tuh biasa menjadi penghalang. Yang ketiga menjadi penghalang wa man arada zikri fa inna lahu ma'isatan dangka. Ia kuliwa bate pujilino. Dia na marigai pujilino na sebab lino mo payunri tapi aja lalu naliwa bate tapuji. Kuliwa ibate tapuji masalai akhirat. Sini nama sabi yang kadere mungkin ya nada ada seperingan ramaka purba tukangi tanna pudu mana pak barakai pung Allah Subhanahu wa taala kan insyaallah pada ilulungan selama kang tenang ajak na papade termasuk menjadi penghalang ajak na tapalere Bu ya. Setiap angka pengajian kadaide ajak jolo Megawati mah panrasa-rasanya mah kuko Megawati maladan na juju pengajian. Ya. Maka de memang kasih napahang. Biasa makada kaya aja na mo niagi na pau na de memang je napahangi. Jadi aja na tapanca susah si bisa tahu ibu makada kaya ku ya de aja na panca persoalan itu Pak. Cobaan na bangsa nana tahu macca tahu tilop pengajian cerita itu gagayan itu bangsa tapi na de memang mana syangi. Ya lalu kuram diretak tu nak kelihatannya salat tu. Ya. Adu pelika akan jero sana ya sana misalnya ina pa de tane salah tuistongan tapi makaraka ajak ne cerita tema kor tane salayari kan ini sini nama sabeng kadere mungkin ya ada seperingan rama ka proper tukangi tanna podo na pa barakai Allah Subhanahu wa taala gangkan insyaallah pada ilulungan ya selama kange lino air sini nama sabeng kadere sekadar tambahan sedikit makada angka masampa jatong kana bita tudang kro purai me kata milaudang yero nabita tu moden la dan kalinga to makada nabita de gagal lawai anu ni lawi yero tawi de gaga betul na tarima po ngala taala jadi yero tawi lo tanah yero nang makada pekui pamula bicaramu na wading na pora nabi tamah kor kada ya miro waktu kami milaudan nomor sidi membaca surah Al-Fatihah nomor 2 masalah ka kunabita nomor 3 yarwilla we sesuai sana pengala taala milau ka daleu ki arasak milau ya to milau ka de cukuzur jalali wa karam nampai tu kanjana kota baca itu sana pung Allah Subhanahu wa taala. Makanya tapi iya ru baca nang iya betul nami kak milau dong makaraka Allahumma la ilaha illallah ya kan antal manan badi samawati wal ardi zul jalali wal ikram milau na mundri nero itana yaro si dia makara agai kum kira kada iya tuli baca pak guru ngae nabita yaro Allahumma inni as'aluka bi anna asyhadu annaka anta la ilaha illallah alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itana siru dia maka agai kumu baca palu adam nakada ayatul kursi nakada malas situl latu itu. Ye ko nakada aga mutambah-tambah nakada iya mitu ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu wa qiya salahku na pemila kadipana kadena bita termasuk parilawan malas simanan na terima pung Allah Subhanahu wa taala. Ya naga baca baca kan ya Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamda syakirin hamdan naimin hamda yuafi ni'ma wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi di jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma la ilaha illallah antal mannan badius samawati wal ardi dzul jalali wal ikram. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayyi minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud du'a qadil hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nawwir fi qulubina. Allahumma nawwir fi qulubina. Allahumma nawwir fi qulubina bit taufiqi wal hidayati wa jumna wasyirka wal munkara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alal barakatil Fatihah. An'amta alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.